Aleyhissalatu vesselam Resulullah. Taban bu Türk kavmiyetini ve Türk devletlerinin aslı ve lügatı aş meselelerde devamı. O videoga devam inşallah. Taban biz kursak işte kabail ki işte konfederali yani asas uç konfederali kabilelerden oluşkandı. Tamam mı? Konfederali yani ittihat. Konfederali. Bittesi Oğuz Türks. Bular taban garip tarafga hareket kılıp ketişken. Ve bular Selçuklar ve Osmanlılarda asası. Taban Oğuzlar iki nimesi var. Şeceresi var. İki farı var. Oğuz el-Garbiyun, Garbi Oğuzlar. Bunlar kim bugün? Atrak, Azeriler, Azerbaycan, Türkmen, Kaşkay ve Halç filan. Halç diyen bir millet var. Bular hem şu Oğuz'a kaçadı. Al-Oğuz Şarkiyun, Al-Gagavuz fi Moldova. Moldova degan devlet var. Aşağıdaki nimeler, Gagavuzlar Oğuz'a kaçadı. Kıpçaklar. Kıpçak Aratul aklımıza ne geldi? Kazak, Kırgız. Umumen Kıpçaklar. Lakin bularga Tatarım geldi. Başkir, Nogay bularım mecmuat Türkiye. في شمال يعني السهول شمال سيبيريا روسيا مولدوفا إلى آخره يعني شو أخشى كيجي المبار المزجة Karluklar ülkemizde Uzbek ve Uygurlar. Bunlar kara kanatlarda şahsiyen, onlar ki hanlar, Emir Temur bulsun, Babur bulsun, bunlar katta imparatorluğunda sahibi. ملخص قسيك Oğuzlar Garp'a geçti. Anadolu, Kafkas, Şarkı Avsat. Kıpçaklar Fişşemal, Suhul, Rusya, Kazakistan. Karluklar Ortaga karıştı. Orta Asya'ya, Mavara Annahar, Rustan. Rustan Singe yakın bulan Uygurlar. Çünkü buna haritini korsek, göremiz ki, mana Altay Tağlar, görün, Altay Tağlar, mana Türklerin esas kalp ve hemesi meşitten başlayan Orkun Vali. Orkun Vali mana halgi Göktürk devletinden kalan eserler ve Türk adı avvalmada işitilgen meşitten tafkamız. Yani tarihi maddi bir delil. Mana Moğolistan bizga ko'p yaqin Vladam. Mana u taban Koreya va bitta Japon bor. Shunga o'xshagan bizni asosimiz turklar hammasi chetdan boshlagan. Hattan O'g'izlar harakat qilib Anadolu, Qafqaz, Sharq Avstriyga ketishgan. Qipchoqlar shamol tarafga, Teva tarafga ketishgan. Qarluqlar o'rtaga, Ma'ora an-Nahar va bu taraflarga nima qilishgan. Lug'atlarga kelganimizga, taban biz Altayik lug'atlar nimasigamiz, oilasigamiz Altayik. Bu Altayikdan keyin Turkik. Turkik, shu biz lug'atlarimiz Turkik languages deyiladi. Türk lügatları. Biz aldığımızda korsek North. Tamam mı? اللي هو شمال live degan oti bor. East sharq. Sharqda bir O'zbeki var, bir Uygurca var. Bu bizni lügatimiz O'zbekcha. Sharq Turkik, Altayik nima? O'zbek va Uyg'ur. Ko'ring East Turkik nima? South Shamal Turkik language'lar nima u? Ozarbayjoniy, Turkish bugungi Turkiyadagi turkcha. Türkmence. Bunlar Cunub Türkik Altay tillerge ve Garbi var. Garbi Türk tilleri var. اللي هو Aralu, Pontu ve Urali. Bunlar yani müthiş meşhur mas müthiş çok gapirganlar kam söyler. Çünkü hatta maksek yani Türkik kendi North, Lir, East Uygur Özbek, South اللي هو جنوب Azerbaycan'ı Türkiye Türkmence, Türkmenistan, Yatıkitil, West bunlar. Taban Aralu, Kaspiyen, Ponto Kaspiyen ve Uralya. Ural lغatları. Ural شوف أشتكي بحيرة نقط. طيب اللغات التركية هي عائلة لغوية. 200 مليون شخص Türkçe lügatlarda gapirishadi. طبعا قبل كورسك تصنيف جغرافي المناطق تركيا بلقان قوقاز شرق الأوسط مشتا gapiriladi. Reisileri Türkiye, bugün Türkiye'deki lügat Türkiye 75 milyon. Adariye, Azerbaycan'ga, Şamal İran'ga 35 milyon. Türkmeniye 8 milyon. Kaşkay'ya, İran 1,5 milyon. Gagavuz'ya yarım milyon Moldova. اللغات التركية الشمالية الغربية القبشقية قبشق لغتları Asya الوسطى Rusya Kafkas Kazaklar 15 milyon Kırgızlar 5 milyon Tatarlar 6 milyon
Başkirler 1,5 milyon, Karaşaya, Qariye 1 milyon Qokaz'da, Nogay yani 100.000 تقريبا شمال القوقاز. طبعا قرلقلر مناطق أوزبكستان شنغيان شنغيان طبعا هو تركستان الشرقية طبعا بقول شنغيان بقول يزدك. اللغات الرئيسية الأوزبكية 35 مليون، أيغورية 10 إلى 15 مليون، تركستان الشرقية. اللغات التركية الشمالية سيبيريا bunlar yarım milyon, Yakutiye, Yakut Türkleri meşhur, Yakutiye, Tuğba, Haskaya bularga 100.000, 200.000 kişiler. Keyin Bulgaristan'ga Çufaşiye var. Bir Türk lügatı. Nima? Taban خصائص لغوية مشتركة. Vowel harmony. على طول biz mana yapıştıramiz. Yani müteharrik harflerde birbiriga evlerinizde, bilin, evlerinizde. Tanavum var bularga. Yani ağır harf صوتنا ağır harfin billah, hafif harfin billah ila ahiri bir var. Keyin ko'p narsa muhim narsa bor, lasqiya. Biz yapıştıramiz. Yapıştırib kelimani katta qilamiz. Boshqa lug'atlar masalan shakl tag'yiri masalan sarf masalan arabiga zahaba yadhhabu masalan. Tamam. Biz shu ketdilar ketmoqdalar deb mana shunaqa yapishtirib oxiriga yapishtirib kelimani tag'yir qilamiz. Masalan Ankaralilashtir ama diklarmizdan, tamam mı? Bunu o'qishim kerak. Ankaralilashtirma. Tamam, Ankaralilashtirma diklarimizdan. Ko'ring, dan, emizlar bularni oxiriga qo'shib maqlayapmiz. Ankara li, ya'ni shaxs mavjud fi Ankara. Ankaralilashtirma. Ankaralilashtir nimaga o'xshagan shunaqa tir, ammo bularga qo'shilib kelimalar nima bo'ladi? Gitmek, gittilar, shunga o'xshagan oxirini lar maqo'yib qilamiz. Keyin tartib nima? Fa'il, maf'ul, fi'l. Umuman doimo biz sifat adati qabl asmo ishlatamiz. Yani bu tarihler nimaga? Türkiye البدائية قبل 500 قبل الميلاد. تركيا قديما نقوش عرفون. Bu القرن الثامن أول دفعة ترك كلمة إشتغليان. تركيا الوسيطة قرخانية سلجوقية. تركيا الحديثة العثمانية شغطاي هو شو أوزبكايقا وغيرها الكتابة. طبعا متى نما أبجديلار سيديلار باشلار الوضع الحالي تركيا الأكثر انتشارا مفروضا، أوزبكية ثانية أكثر لغة انتشارا، تركيا انتشارا، الروسية لغة مهمة طبعا. روس biz ihtilal için ko'pincha yani o'zbeklar biladi va turkmanlar biladi va qirg'izlar biladi, lozim biladi turkchani. Siniya lug'at al-idara al-Uyghur طبعا bu bizim otamiz hali bilamiz. Keyin bir ismi Turan deyiladi. Turan nima bu? Turan mashhur. Turanni طبعا Turklar dushmani otib qo'yishgan. Ironlar, forslar, Turanlar deya. Turan mana shu O'zbekiston, Turkmaniston, Qozog'iston mana shu asl turklarning vatanlari. Mavjud bo'lgan jo'grafiyasi. Mana shu yerda ya'ni 2500 yildan baqa mavjud bo'lgan yerlar Turan deyiladi. Taban bu bir nima? Ya'ni tamoman turklar hammasi bir jamlashsin, bir joyga kelishsin, ittifoq bo'lishsin, bir quvva bo'lishsin deb bir fikr siyosiy va buni nima u? الوحدة العرقية واللغوية. Biz bir irqmiz, bir odammiz, bir insonmiz. Turklar hammasi Türk bo'lsin, Turkman bo'lsin, O'zbek bo'lsin, Qirg'iz bo'lsin, Tatar bo'lsin, hammamiz bir millatmiz. Biz biriz. Biz Turan millatimiz deyib bir nima? Ya'ni mafhum siyosiy رابط عرقي لغوي مشترك بين الشعوب الناطقة باللغة التركية. تمام؟ من الأتراك في تركيا إلى الأوروبا في الصين. يعني تركيا كان الصين قسم. تعاون ثقافي اقتصادي إلى آخره، تضامن. شو مسألة توران مسألة وابن يعني بس توران بديك ما أصل بز عشان رئيس رجب طيب أردوغان أوزبكستان كان برلمان قا قدرت تكيبين أنا yurduma geldim yani. Meşhur biz ana cayımız, esas cayımız Türklerde cayı deyip şunu
shu ta'birda nima qilgan va shior Turkiya va shior riyosat Turkiya 16 davlat Turkiya shu mavzuda men o'zini sharh qilib o'tayin dedim. İnşallah hammamizning foydamiz uchun tarixiy ma'lumotlar. Oiladan hokim. Sallallohu alayhi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.